iyo wamaraga kunywa inzoga nta bundi bwenge tiwagiraga control. Je nagiraga na kashambure kanje akazu ka campus kuko iteka ryose iyo nazaga nasinze nahitiraga muri campus. Cogaye bakuru banje ntabahabaga bose babaga ku ishuri. Ubwo numva nari nsa nkaho anije mukuru hariya mu rugo, bigatuma nitwara uko nshaka. Yafashe amazi yari mu gacupa arankarabisha, ya mazi ndayakaraba, maze kuyakaraba arambwira ngo tugiye kwinjira mu kiganiro gwiza azoza avuga nzoza nemera. Ndamubwira nti nta kibazo, ariko cyane jewe focusinga cyane no kugira ngo anereke ibimenyetso bituma ashobora kwemera ko ari umufumu nyawe. Yaragiye afata isahani, iyo sahani nibwo bwa mbere nari nyibonye. Murabona zino sahani bazacumbiramo zashusha umutsima, bene ira sahani izishusha umutsima, nibwo bwa mbere nari nyibonye iyo sahani muri iyo nzu. Yarayifashe ndiko nireba, arayipfundura ndiko nireba jenyine, ayimenamwe amazi ndiko nireba, arangize arayifata ayitereka ku meza. Igihe ayiteretse ku meza arambwira ngo rero kugira ngo wemere ko uzogira ifaranga ndetse ukazuna zibona mu buryo bworoshe, iyi sahani iravamwe ifaranga. Rero umuntu mugiye kuganira ari muzoza muganira n'ibintu biri muri ino sahani. No kubera ico gihe byukuri natangiye kugira ubwoba pe. Nagize ubwoba kubera ko numvaga ngiye gutanga amaraso y'abantu. Nagira ubwoba, ariko kandi namavuga ngo nabyishoyemo nkama nikomeza nyine nk'umugabo kavuga ati namaze kwishoramo, reka numve igikurikira. Nuko hanyuma arijwe numvishe muri ya sahani rimbwira ngo nifate umutemeri. Yaganiraga mu Giswahili ngo mfundikire ya sahani. Fata wa mutemeri wari munsi, mfundikiye ya sahani, ndangize kuyipfundikira, nuva muri ya sahani n'ubundi arambwira ngo ninkuremo ibintu nari mfite mu mufuko ndibuka nari mfite nk'uburoso, bene uburoso bwo kwireba nibwo nari mfite, nari mfitemo itabi, nari mfitemo na bule y'urumogi gatoya, niko nari mfite, nako ngakuramo birambika hasi. Nono maze kubirambika hasi, ubwo numva ya sahani nari nayipfundikiye. Arambwira ngo ni mfundure ya sahani, ndayifundura. Nifunduye twongeye twagarutse nk'ibisanzwe nk'abantu mumenyereye kuri channel yacu ya Mandela and Nyabizunga Family TV. Iby'ukuri turabakunda, dushimira abantu bakoze subscribe, bakoze share, comment, mwaratunejeje cyane, twanejeje na commentaire zanyu mwashizemo. Rero twongeye twagarutse ubundi busha tubazaniye ikiganiro gisha. Rero turi kumwe hano n'umutware, nawe reka banze yongera abavugishe abaramutse. Murakoze. Sawa, reka tubasuhuze mwese aho muherereye. Bamwe ni mwiriwe, abandi ni mwaramutse. N'ubundi ni ya nshuti yanyu musanzwe mukurikirana kuri Mandela and Bizunga Family TV. Uyu munsi tubafite ikiganiro ciza, tubahaye kaze mwese kugira ngo mudukurikirane. Sawa, umutwara arakoze. Rero uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cyangwa se ubuhamya bw'igihe kirekire yagendeyemo atarakizwa, ariko ubu nyine yarakijijwe. Rero tugiye kumva ubuhamya, mutega amatwi, abantu bicare bategere kugira ngo ikiganiro muze kugikurikirana cyose kuburambuye. Sawa, ni karibu ngaho tugeze. Sawa, rero mbere yuko tugira ico tubagezaho, reka twiragize Imana kuko madame yaramaze kubivuga. Tubanze dusenge kugira ngo iby'ukuri ibyo dutanga bitanga umusaruro ku bantu bose badukurikiranye. Rero reka dusenge Imana. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo kiranuka, turashima imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bwinshi, turashima urukundo rwawe dukunda, turashima imbabazi zawe n'ubuntu bwawe buhebuje, turashima kubw'umugoroba mwiza uduhaye, turashima kubw'ibihe byiza uduhaye. Mwami Yesu, byo kugira ngo tugere hano kandi imbere y'ubu bwoko bwawe tugiye gutanga ubuhamya bw'ubuzima twaciyemo, ariko tugafashwa nawe Mwami Yesu kugira ngo tubuvemo. Rero abazadukurikirana bose, iby'ukuri ndabizi ko arabakiri kure cyane, arabo twabanye muri ubwo buzima bakiriyo na bugingo n'ubu, ndabizi ko nibwabageraho buzabakiza.
komeza ubane natwe none n'ibihe byose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dukunda, amen. Sawa, hagize neza ku isengesho avuye gusenga, reka twinjire mu gikorwa nyacyo. Murakoze. Sawa, ubuzima twaciyemo bwa gipagani ni burebure cyane, ni ubuzima bwatwaye hafi imyaka 10. rero kubuvuga muri uno mwanya ntibworoshe, ariko turabagezaho bimwe. Hanyuma rero n'ubundi no cano ni iyanyu, muzakomeza mudukurikiraneho ubudasiba, natwe tubijeje ko tuzobashirira ibiganiro umunsi ku wundi, kandi nyuma y'iki ngiki tubabika ikindi ciza. Ico tubasaba rero ni ukudushigikira, gukora subscribe. Ndabizi ko benshi bayikoze kuko madame yaravuye kubivuga, abandi batanzeho comment, abandi bakoze share. Hanyuma rero tugiye kukibagezaho. Ese buriya wari uzi ko nigeze kuba umupagani? Ewe, ngaho bankubimbwira naje mu ncamake nongere mzumve. None buriya wewe wankunze utazi ubuzima nigeze ncamo? Ko se naje kugira ngo tubirangize, komerezaho kugira ngo twumve ikiganiro ciza, twumve ko Imana yaguhinduriye amateka. Wenda hariho byo ntari nzi, ariko ubu nyine kubera ko Imana yakugiriye neza tugiye kubyumva, ndetse tubisangize n'abandi bose tubyumvane nabo, dushima Imana. Urakoze. Ese ubundi ngushaka nta wigeze gucokora ko ushatswe n'umuntu wigeze kuba umupagani? Ni byinshi cyane, ariko kubera yuko wenda Imana yari igufiteho umugambi, kandi buriya muntu ntabwo urukundo ntabwo rugendera ngo nuko abantu bakijijwe. Urukundo ni mu mutima w'umuntu. Rero nje nari mfite urukundo, si ukuvuga ngo nakunze umuntu ukijijwe cyangwa umuntu w'umupagani. Gutyo. Sawa rero, reka tubasabe n'ubundi mudukurikirane tubagezeho ubuhamya. By'ukuri twabayeho mu buzima bw'ubupagani cyane. Ndibuka 2005 nibwo natangiye ubuzima bwa gipagani. Natangiye mu itabi. Ahantu wa mbere natangiriye kumwe itabi na ahantu hitwa kuri Hanzi. Niho hantu natangiriye kumwe itabi ndetse n'urumogi n'inzoga. Habagwa umufurero wacuruzaga, yabaga kuri Hanzi, abahazi ku maresitora. Niho hantu natangiriye kumwe itabi. Ubwo buzima burakomeza, sinigeze nongera kandi gusubira inyuma. Nabaye umusinzi mwiza ku rugero rwiza. Naramwoye bene ibi byama kabisa, kuko nari umusinzi utangwagaho urugero, bantangagaho urugero kabisa. Ndakomeza tunywa itabi n'amayoga. Ndibuka igihe tubitangiye twabitangiye ari nka blague. Twari groupe y'abantu nka 4, tubitangira ari nka blague, ariko bikomeza kuba nko mu maraso biragenda. Turihe tunabana basinzi turanamuza, tukamwa inzoga, twamwoye akanyanga, twamwoye za Mustere, za Primus, za Boke, za Turbo, za whisky. Twarazimwoye, namwoye itabi, namwoye urumogi, namwoye camukwara cyane pe. Ariko mu minsi ishize Yesu atugirira neza, turakizwa. Impamvu tuje hano kuri kamera ni ukugira ngo dutange ubuhamya bw'ubuzima twaciyemo. Ahari n'abandi nibabutegera, ndabizi ko waba ufite umuvandimwe wawe ugeze kure nkaho twari tugeze, waba ufite umwana wawe ugeze kure nkaho twari tugeze, ariko ndabizi ko nibakurikirana kino kiganiro nabo bagira icizere cy'uko Imana izahabakura. Nta kure Imana itakura umuntu, nta na kure Imana itageza umuntu. Izo kuri ico gihe twabaye mu buzima bubi busharira kandi bukakaye pe. Ubuzima bwababazaga ababyeyi cyane, ku buryo wageraga ku mubyeyi, ukazubona n'umubyeyi wenyine afite iceye c'uko uri umwana wawe. Twageze naho amakosa ashobora gukorerwa muri quartier twari dutuyemo, kubera ubuzima twari dutuyemo, ayo makosa yose bakaturundaho kuko twari mu buzima bupfuye. Ndibuka ibihe inzoga zangizeho ububasha cyane, ne nka 2009 igihe nigiraga kuri Ejiafi. Ndibuka igihe ngaze kuri Ejiafi,
namwoye inzoga nyinshi nari mpanze Bagdad, abantu benshi baranzi hariya Bagdad nakiniye umupira nahabereye n'umusinzi. Ico gihe naramwoye. Ari n'ikindi gihe kandi kubera ububasha inzoga zari zarangizeho nigiraga kuri Jafari ikigo ca Ridere cyane gifite amategeko akomeye, ariko ngasimba ikigo kaja kumwe inzoga kubera ukuntu zari zarambase ndetse n'itabi. Ndibuka umunsi mu coordinateur wacu adufata Cordo yitwaga mu butu, ari umunsi yansanze inyuma y'igipangu ndiko mwitabi. Uwo munsi ndirukanka ninjira muri Minembwe, naje sinamenye ukuntu vyagenze kubera swing nishi nari mfite. Ndamanuka n'ubundi nasubiye mu rugo, ariko nkomeza kuba muri ubwo buzima bubi bw'ubusinzi n'itabi. Ibyo kuri byararushe biramba bimpindura imbata yabyo. Ndibuka ikindi gihe turi ahantu twari twaragiye mu masho hitwa Iseberi, nigeze kumwe inzoga. Uwo munsi namwoye inzoga akanyanga. Hari ukuntu yavuze ngo yamwoye inzoga ngo 2005. Ese ibyo 2005 icyo gihe uko numva ari kera, icyo gihe wari ungana gute? Tiwatinyaga ababyeyi kuko kumwera rugurira wacu inzoga byari ibintu bidasobanutse. Wabyitwaragamo gute? N'imyaka yawe yari ingana gute kugira ngo uyijemo nyine? Icyo gihe nari muto ndibuka nigaga 5e primaire. Nigaga wa 5 primaire, ariko iwacu habaga gahuru. Abantu benshi bahitaga ni iminyaminyami n'imikenke, bakaza bikubita nyine munsi ugakurura itabi. No kuvuga ngo ariko sinigeze mpisha igihe kirekire, gusa sinigeze mwera imbere y'ababyeyi aho bari, kuko twarabubahaga cyane. Ariko ico gihe natangiye kumwa ku mugaragaro, usibye data na mama nibo ntamweraga itabi imbere, ariko nabo bararyumvaga ririmo kunuka, kandi ryamereraga neza pe. Ryamereraga neza kuko kubura itabi nakazambura ibindi bintu, ariko itabi nkaribona. Ndumva wari waranyotewe cyane. None se kugira ngo ugere iruhande rw'ababyeyi wasinze, wumvaga bimeze gute nk'umwana muto uri muri 5e primaire kugira ngo afate inzoga mwe aje imbere y'ababyeyi zazinuka? Wabyumvaga gute? Wumvaga gute witwaye nko muri ico kinyejana ngo umwana muto yagucye karamwe inzoga? Byagendaga gute? Ico kintu ni nkaho cari giteye, ariko ibyo kuri nk'uko warubajije, iyo wamaraga kumwe inzoga nta bundi bwenge wagiraga control. Je nagiraga na kashambure kanje, akazu ka campus, kuko iteka ryose iyo nazaga nasinze nahitiraga muri campus. Ico gihe bakuru banje ntabahabaga, bose babaga ku ishuri. Ubwo numva nari nsa nkaho anije mukuru hariya mu rugo, bigatuma nitwara uko nshaka. Hanyuma rero tuvuye kuri ico, ndibuka ico gihe twari tugeze Iseberi, naje kuba umusinzi mubi cyane. Ni naco gihe naje nko kureka akanyanga ndagapunguza. Ari joro rimwe twagiye ahantu bitaga Kotongo, shike ndamwa ku mugore witaga Omwanya. Uwo mugore yacuruzaga akanyanga karangamye cyane na senksa. Twari turi kumwe n'abandi bagabo benshi cyane, benshi baracahari, abandi baritavye Imana. Ndabifuriza umuzuko wabera, bamwe muri bo baritavye, kandi twari inshuti kuko twarararanaga tukiriranwa, twasangiraga gabisi nagahiye turi mu muhana wa Kotongo. Ndabizi ko abantu benshi nibadukurikirana baribuka ayo mateka. Hanyuma nigeze umunsi umwe kumwe akanyanga, twari twicaye haruguru kwa Kibwende, ahantu bitaga ni Kibwende, mwakanyanga kenshi, kuko twatangiye nka saa moya z'ijoro tuza kugeza nka saa 7 za nijoro. None igitangaza caje kuntera ubwoba bukeye, naramanutse inje kugera ahantu habaga amasho yacu cyangwa ikiraro cacu, ndasitara nikubita hasi. Aho nikubitiye hasi sinigeze nsubira kwabyuka. Namanenderamwe ibitotsi, imvura iragwa iranyagira, kuko nicuye. Ndibuka twari dufite imfizi yitwaga ngo ni Ruziga, nicuye Ruziga inivugiye hejuru. Naricuye ndeba imyenda nambaye, kazamate se none nikoreye amakosa mu gituza. Ibyo kuri byari bitangaza pe,
kuko imvura yarahanyagiriye ndi mu mufureji, ariko Imana irandinda uwo munsi sinashoreza ngo mbe narasize ubuzima aho ngaho. Ndibuka uwo munsi niwo munsi inzoga zambashije cyane. Ubwa kabiri kandi inzoga zaje kungiraho ububasha, ni umunsi niyegerezaga inshuti yanje yari ivuye i Burundi, iraza insanze ahantu iraza Bibogobogo nja kuyizimana. Uwo munsi ndibuka ko twamwoye inzoga nyinshi cyane, twanyoye inzoga tunywa urumogi, ndaza none nje kugera hafi y'iwacu ahantu twabaga, ndagira ngo urahibuka. Tuje kuhagera hari munsi y'agasoko, abantu bahazi ubwo kera barama bahamenya, kitwaga ngo ni mu Gaposho. Naho narasitaye none ingwa hirya mu mishugi, nama njyamaho, naje kumenya ubwenge, numvishije abantu bari kubasakuza, abakecuru bamwe bari bagiye mu mirima, mbona kumenya ubwenge. Iby'ukuri nabaye mu buzima bubi, kandi ubuzima bwose bwa gipagani ni bubi. Naje gukomereza ico gihe, ndaza noneho narengeze ngo mbakonjorereho, si inzoga zonyine, kubera inzoga nyinshi zatumye tugira n'irari, kuko namwaga inzoga kanakunda n'umupira, kanakina n'umupira w'amaguru. Noneho kubera ubwo buzima bwa gipagani bwari bwaratubase, nduwe ntangira kugira irari ryo gushaka n'imiti yoka zidufasha gukina. Ndibuka igihe kimwe twageze ahantu bita ngo ni Marinde. Aho Marinde ni hafi na Gatanga, ku bantu bahazi. Nahasanze umugore w'umurundikazi, twagiraga akabari hirya yaho k'abantu bahamwereye barahita bahibuka, habaga Italiyo. Uwo mugore arambwira ngo ni umufumu, ngo kandi yavuye Tanzania, ngo arashobora kumpa imiti izamfasha kuzokina nimaza nkina. Kandi ico gihe kuri nakinaga buhoro cyane, ntabwo nari umukinyi wo hejuru. Ariko rero nimara kuguheza iyo miti, uzoba umukinyi mwiza, uzatanga umusaruro mu muryango, nawe wenyine bizakugiriraho umusaruro mwinshi, uzaba umusitari. Ico gihe sinaramutse mbyemera, kubera ko nabonaga nawe atabishoboye, kuko nawe yari mu buzima butari bwiza ahantu yarari. Namusabye ibimenyetso, kandi ibyo bimenyetso yarabineretse, byari biteye ubwoba gusa. Nagize ubwoba bukomeye cyane. Saza wumva ubwoba kandi ari we wabigiyemo, wumvaga gute ubwoba kandi ari we wabyijanyemo? Ari ukuntu abapfumu baza batera ubwoba, uza wijana, ariko iyo umaze kwinjira mu kazu kabo, ari ukuntu bazakora nyine bakagutera ubwoba cyane. Yakoze ku tuntu tumwe gutya, kazamanjuguma kubera ubwoba. Ariko naje kwihagararaho ndamubwira ngo nanereke ibimenyetso bingaragariza ko ari umufumu. Ico gihe yahise yinjira mu cumba ciwe, mbona aragarutse yicara kuri saro, yaravugirije, avugirize, mbona inzoka irinjiye, yari inzoka ntoya y'ifuhizi. Ico gihe yinjire, nagize icuya ntari nagira kuva naba, kuko nagize ubwoba bwinshi. Nyuma yaho naramubwiye ngo inanti ihagije, nasubire ahamagara indi nzoka yo mu bwoko butandukanye, niyo yari yahamagaye. Iby'ukuri numvaga umutima wanje wagize ubwoba bwinshi, ndamubwira ngo mve noneho kubwire, hagarika bino bintu nari ngusabye byo gukora, toya cyari n'ibindi biza, toya nyabuna mbabarira ubireke, n'ubundi nubikora uyu munsi nta bushobozi mfite bwo kugira ngo numpeza n'imiti nshobore kuyishura. None rero umpeza igihe cy'iminsi nk'itatu, nzaze nzanye ubushobozi kugira ngo ngure iyo miti. Hagati aho ngaho se, iyo ni ukuvuga ngo izo nzoka waza utangaho kugira ngo nk'ikintu cyangwa ifaranga se cyangwa ikindi kintu, kugira ngo bakwereke ibimenyetso by'ukuntu uzokina umupira ugakiza umuryango n'ubuzima ukagera mu buzima bwiza, byagendaga gute? Izo faranga waza utanga ifaranga z'ikiguzi cy'ibyo bimenyetso byose, ni ngahe kudusobanura nti twaba tubyumva neza? Oya, ibimenyetso nasabye nuko yambwiye ngo iwe ngo agira umuti ashobora guheza umuntu akagera kuri success y'igikorwa azakora. So ate nimbura umukinyi wa filime aguheza umuti wo gukundwa no gukina filime neza. Nibura umukinyi w'umupira aguheza umuti wo kugufasha gukina umupira neza. None yo kugira ngo mbyemere, kubera ko ntari muzi, iyo yari quartier shasha nari ngezemo, gusa twari twarasuhuriyeyo, musaba ibimenyetso binereka ko ashobora kuba ari umufumu. Nibyo bintu yakoze.
namamubwira ngo hagarikiraho, nuko hagarikiraho nje kugushakira ifaranga. Yari yanatse amafaranga atari makeya, nuko noneho ngira ubwoba subira mu biraro. Bukeye bwaho ari umuvandimwe w'inshuti yanje cyane, ndabizi ko aza kudukurikirana, nawe yari umukinyi, nzamuvuga ubutaha. Yamubwira ngo wowe genda ugure uwo muti, ahubwo nanje uzonzanire. None twama tumasha kuwugura, twembi twama tuvuga ngo tuzogura uwo muti, kuko twifuzaga no kuzovarira tukaja za Uvira, tukaja no mu Rwanda, akaba ariyo tuzokinira umupira. Bukeye nasubiyeyo shike nsanga uwo mumama ntawo kibaho. Twama dukomezaga rero na wa mupira wacu twari dusanzwe dukina. Icya kabiri c'ubuzima bw'ubupagani nabayemo ivy'ukuri, nigeze kandi gukora impanuka itewe n'ubusinzi. Turi mu mujyi wa Baraka, twari kumwe na mwene data aracaba hano ngo ni Ribe, ndanamushimira cyane. Twabanaga na Mugirazina, ndamushimira ivy'ukuri, ico gihe bakoze ibintu bikomeye. Ndibuka umunsi nkora impanuka, twari mu modokari nje na Mugirazina, twari dutashe, nakoze impanuka nasinze. Gusa ico nza nibuka uwo munsi, namenye ubwenge mubaza itabi ryanjeho nari naribitse. Itabi? Kuko nari narakoze impanuka ndababara cyane. Kandi iyo mpanuka nayo nayikoze nasinze. Aho kwibuka ngo ubaze ahantu uri, we wamabibuka agatabi gusa? Ico gihe nari umusinzi cyane, kuko banitaga n'izina, banitaga ryo mu businzi, banitaga ni icupa na kasipa, kubera ko ubuzima bwanje nazindukaga mfata agasipa n'icupa ry'akanyanga kugira ngo numve ko nibura mererwa neza igihe nabaga mfite ubushobozi. Bararushe banita ko kazina, abantu benshi barakazi, twagiye tubana ngo ni icupa na kashipa. Ndumva ibintu zari bikomeye. Abadukurikirana mugume mugira amatsiko yo gutegera ibintu za cupa na kacupa, ibintu abantu banyuzemo, ngahe mzumve bibaye ubwa mbere numva bene ibyo bintu. Reka dukomerezeho twumve n'ibindi biri imbere, ukuntu umuvandimwe yagiye agera ku bindi, ku rundi rwego mbese rushimishije mu businzi, cyangwa se mu bundi yagenderaga amatarakizwa. Nakomeze. Iby'ukuri iyo dutanga bino bintu ni ukugira ngo aho na mwene data ari bishobore kugira icyo byakora ku mutima wiwe agaruke. Biriya bintu nta byiza bibamo, kuko ibyiza byose twabiboneye muri Kristo. Hanyuma rero muri ico gihe kandi higeze kuvuma kugurisha amakarite pour citoyen, nibwo buhamya nza kugarukiraho. Byenda tuzakomeza mu bindi biganiro, kuko tuzobazanira ibiganiro bitandukanye. Nafashe amakarite pour citoyen, waba uyazi? Karite pour citoyen ni amakarite ya Zaire batangaga y'abasaza. Higeze kuza abantu bakayagurana n'amacumu ya kera, n'inkwebo za kera. Narabifashe, yari amakarita ane ndibuka, na jana Baraka kuyagurisha. Nagiye ahantu hafi na Mezoskare, uja ku kibuga c'indege ca Baraka. Igihe maze kuyagurisha, noneho umuntu wayanguriraga tunakorana n'ikiganiro. Arambwira, ndamubaza ntese aya makarite pour citoyen ko mbona yarataye garanti, ari aya kera cyane nkuko nagiye ca mu butu, urayashakira iki? By'ukuri yakomeje kunsobanurira ibintu byinshi hejuru yabyo, ndetse aza kunshishikariza. Arambwira ntese kuri umusore, kandi ico gihe nari umusore mwiza, ukiri mutoya, nari nafite n'imbaraga, si ubuzima bw'ubuhunzi, nari meze neza pe. Nuko ntese kuri umusore mwiza, sinakwereka uburyo bwiza bwo gushaka ifaranga? Nuko nahise mwemerera, ndashidikanya, ndamubwira nti nta kibazo kabisa, nta kibazo, ndi tayari kuja mu buzima bwo gushaka ifaranga. None se ubwo buzima bwo gushaka ifaranga wabungezaho gute kugira ngo nanje ntangire shaka ifaranga? Nuko bene data, mukomeje kumva uko muvandimwe ari kuvuga, hariho byinshi yanyuzemo. Hanyuma muri ibyo byose, uwo muvandimwe cyangwa se uwo wakubwiye ngo ashaka kukwigisha mu buryo wenda wabona ifaranga se cyangwa wakira,
muri ibyo ngibyo yaba se nawe yari umufumu, yaba se yari umuntu wari ukijijwe, yaba yari umuntu uki kugira ngo wenda aje kukubwira ngo akubwire nyine nimba hari ibyagukiza mu buzima? yari umufumu kuko twaje kuganira arambwira ngo yanereka inzira nziza yamfasha gukira. Iya mbere yari iyo gucuruza carte pour citoyen. Iya kabiri yambwiye uburyo bwo gushaka ifaranga, mu buryo bwo gutanga abantu ukabona ifaranga, mu buryo bwo gutanga urubyaro. Ibyo byose twabiganiriyeho. Naramwemereye kuko nabonaga mfite abantu benshi twari dufitanye icuki ico gihe, numvaga bamwe muri bo no batanga. Naramwemereye ndamubwira ngo ndabyemeye ko dukorana, ariko rero si nashobotse mubwira ngo ngahe ndemeye. Naramubwiye nti kugira ngo nemere ko ibyo bintu bishobora kuba niki canemeza. Yakoze ibintu byinshi, yaninjije mu kazu, yagiraga akazu k'ibyatsi. Ndebuka munsi w'icyo hari amadafari iwacu bakoraga adatwitse, ariko kagasakazwa ibyatsi, kari kagifite n'umwango bene waru piga. Ninjiyemo indani anicaza ku gatebe, kari kameze nka kujya kw'ingoma, kari gafite uruhu. Ndicara, maze kwicara yafashe amazi yari mu gacupa arankarabisha, ya mazi ndayakaraba. Maze kuyakaraba arambwira ngo tugiye kwinjira mu kiganiro, ngwiza azoza avuga ngo nzoza nemera. Ndamubwira nti nta kibazo, ariko cyane jewe focusinga cyane no kugira ngo anereke ibimenyetso bituma ashobora kwemera ko ari umufumu nyawe. Yaragiye afata isahani. Iyo sahani nibwo bwa mbere nari nyibonye. Murabona zino sahani bazacumbiramo zashusha umutsima, bene iriya sahani izishusha umutsima, nibwo bwa mbere nari nyibonye iyo sahani muri iyo nzu. Yarayifashe ndiko nireba, arayipfundura ndiko nireba jenyine, ayimenamwo amazi ndiko nireba, arangize arayifata ayitereka ku meza. Igihe ayiteretse ku meza arambwira ngo rero kugira ngo wemere ko uzogira ifaranga ndetse ukazunazibona mu buryo bworoshe, iyi sahani iravamo ifaranga. Rero umuntu mugiye kuganira muzoza muganira n'ibintu biri muri ino sahani. No kubera ico gihe by'ukuri natangiye kugira ubwoba pe. Nagize ubwoba kubera ko numvaga ngiye gutanga amaraso y'abantu. Nagira ubwoba, ariko kandi namavuga ngo nabyishoyemo nkama nikomeza nyine nk'umugabo, kavuga ati namaze kwishoramo, reka numve igikurikira. Nuko hanyuma arijwi numvishe muri ya sahani rimbwira ngo nifate umutemeri. Yaganiraga mu Giswahili ngo mfundikire ya sahani. Fata wa mutemeri wari munsi, mfundikiye ya sahani. Ndangize kuyipfundikira, numva muri ya sahani n'ubundi arambwira ngo ninkuremo ibintu nari mfite mu mufuko. Ndibuka nari mfite nk'uburoso, bene uburoso bwo kwireba nibwo nari mfite. Nari mfitemo itabi, nari mfitemo na bule y'urumogi gatoya, niko nari mfite. Nako ngakuramo birambika hasi. Nono maze kubirambika hasi, ubwo numva ya sahani nari nayipfundikiye. Arambwira ngo ni mfundure ya sahani. Ndayifundura. Nifunduye sangamo ifaranga. Nasanzemo ifaranga. Bya bimenyetso yavuze, cya kimenyetso yambwiye ndakibona. Nasanzemo ifaranga rya 5 risha. Ubwo rufaranga rwari rusha kuva nabaho. Ni ukuvuga ngo umutima wamureha ku ifaranga. Nuko noneho aza kumpeza amakondisiyo yatumye nanirwa, sinabikomeje iby'ukuri ibyo by'ubufumu. Yampaye amakondisiyo agera nko kuri 4, ariko arambwira ngo muri ayo makondisiyo 4 ngo mpitemo ikondisiyo imwe. Ikondisiyo imwe ya mbere yarambwiye ngo ntange imfizi yanje. Ndamubwira ngo nta mfizi ngira. Arambwira ngo ndatanga urubyaro. Nta rubyaro ngira. Kandi sinaguha urubyaro rwanje. Kondisiyo ya kabiri yampaye yarambwiye ngo ndatanga umuntu nkunda. Nono ambwiye ngo ndatanga umuntu nkunda, ntanga umuntu wo muri famiye wari warapfuye. Aba ariwe ntanga. Maze kumutanga, iby'ukuri ntiyatinze, yagiye mu bintu byiwe arakina. Agarutse arambwira ngo umuntu yarapfuye kandi yapfuye kera, kuko ico gihe nabikoraga hari 2011. Arambwira ngo umuntu yarapfuye ntaho kihari. Nuko tanga umuntu wa kabiri.
nawe aragiye yasubiyeyo yinjira mu gashambure kiwe akora ibyo yakoraga byose, agarutse arambwira ngo uwo muntu ndamwanga, uwo muntu ndamwanga, iyo miti ntiyokunda. Noneho amaze kumbwira gutyo ndamubwira ntuve rero nkubwire, reka nsubire inyuma nje gutekereza, nzaza tuganire kugira ngo menye uwundi muntu ushobora kuzaguheza. Ariko ibyo byose byankoreshaga gutyo, bwari ubuzima bw'ubupagani n'irari rya gipagani, ariko ndashima Imana ko yadukuye muri ubwo buzima. Ubu ngubu tukibarizwa mu bitindetinde dushaka icyatuma dukira. Ubu ngubu dusigaye tubarizwa muri Kristo. Gusa yampaye kondisiyo yo gusohoka. Ngiye gusohoka yafashe y'amazi yari muri ka gacupa yankarabishije mbere, arayankarabisha. Igihe yankarabishije yaje ari amaraso. Ni ukuvuga ngo nayabonaga mu icupa ari amazi, ariko ayankarabishe ayasuka ku ntoki akayasuka yahindutse amaraso. Kondisiyo ya kabiri yampaye yarambwiye ngo nsohoke ngire iminota 5 ndahindukira. Nishobora guhindukira ndashobora kugira ikibazo ngahwera, kubera ko nanize ibintu by'abafumu. Ibyo kuri izo kondisiyo ziwe narazubahirije, nama ngenda nashoboye kugenda nk'ahantu h'iminota 30 ntarahindukira kugira ngo nsubire ndebe abantu nari nicaye. Ari ubwoba wagize? Numvaga mfite ubwoba bw'uko ashobora kungirira nabi. Muri kamere y'abafumu iyo utemeye kondisiyo yaguhaye akugirira nabi. Ndibuka uwo munsi narazamutse ngera ahantu narindi nahuranye n'umuvandimwe turabana hano. Mugeze aho yarari natinye kumubwira amakuru nagize nahuye nayo, kandi nabyijanyemo. Uwo muntu uravuze ngo turabana hano, uwo muntu yoba yitwa nde, kugira ngo naza kudukurikira nawe agire icyo yozobwira abandi, cyangwa se agire nawe ikindi cyo zomufasha kikamuzamura kugira ngo nawe agere nko ku ntambwe ugezemo? Aracyabirimo ibyo by'umwijima mwagendeyemo, cyangwa se ubu nyine yarakijijwe Imana yamuhinduriye ubuzima, bimeze bite? Ibyo kuri arahari kandi ndanamusuhuje cyane. Yitwa Mutabazi Diouf. Turamusuhuje ahari kandi ni n'inshuti yacu. Yego, ni inshuti y'umuryango wanje cyane. Ndibuka uwo munsi niwe nabwiye amakuru, namubwiye ati mve rero arantu nageze mu makondisiyo akomeye cyane, ndashobora guhura n'ikibazo ngapfa nasinziriye kubera ko nabaga muri ghetto njenyine. Ariko rero niwasanga nahwereye uzovuga amakuru y'ibyambayeho. Yarabimenye kabisa, niwe nabibwiye wenyine. Sawa, ko turagenda tugana ku musozo. Umuvandimwe, mwumvishije ubuhamya tugejejeho, ni bwiza kandi buteye ubwoba, ariko ikintu nyamukuru dushima nuko Imana yamugiriye neza. Murumva yanyuze mu bintu byinshi, agenda mu bafumu, agakora impanuka kubera ubusinzi. Rero turashima Imana. Rero turagana ku musozo, turarangije. Turamushimira ku mwanya wiwe, turashimira abadukurikiranye, dushimira abakoze gukora subscribe na share na comment. By'ukuri turabakunda, muri inshuti z'imiryango yacu, aho muri mwese, buri wese wagize icyo akora, uwagize icyo akora, washize muri comment, kandi muzamutanga comment kuko tuzatumenya ibyo abakunzi bacu bakunda. Rero turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Rero naho ubutaha tubafitiye ibintu byiza, undi munsi ukurikira muzobe mutegereze, mubitegerezanye amatsiko kuko ni ibintu byiza cyane. Murakoze.